Giyane usakhuluma indaba yaseGiyane namanje ungola kutiva swa vuhosi mina n'winyi wa byona a ni na hanya lapho nje kulapho ongeke nje uzuye khona. Insuna nje ukaralisa hey uri shobha yakho ubusuku lebi siyakwazi tela mabele mina jivinini hi mina kata jivinini loko jivinini a ri hloko mina ni nkolo wa hloko ya yena mina na yena hi fanele hi vonisana xa vusiku na nafikani a no ndala mhaka tanihile mutini mina na n'wina hi nga tekana ba i ta ku ba hi xifula jivinini loko se u vulavula ngopfu Xibombana wansati a va pfuki vona ve le hansi wa kona va n'wi heleketa mukoveni a ni i teli ve le hansi laha va hamba va pfuka va n'wi komba koveni ku aka mati ivi xon'wana lexiyani xi sungula ku ximbeketela mathokazi layani u to kuma xivala xa mina xi tele hi tihomu lava va lunghisaka timovha wa switwi loko va heta ku lunghisa va ya twa movha lowuya hi mavulavulelo Na ya lowu. a ma vulavula Na ya- ta famba loyi a